Sad mene zanima u tvojoj budućnosti koliko je ta Amy, koliki je ona utek, hoćeš se uspjeti riješiti Amy? Pa ja mislim da sam se ja riješila. Mislim da nije ona bila, znaš šta, vrlo je jednostavno da te povežu s Amy. Čim napraviš već si Amy. Znaš, čim svako ima te neki, Amy ima tu neku karakteristiku kod sebe koju ako malo uvučeš u svoj stil, znaš, uvijek će reći, evo, za svakog tako možeš reći. Ok, meni je ona bila točka od koje sam ja shvatila koji stil, kako ja želim pjevati, kakve pjesme želim pjevati. I do tad nisam znala, pjevala sam i znala sam da nije to, da se nisam skroz našla u tome. I ok, ona me u to nekako uvela šta želim i u redu, ali ne bi rekla sad da, možda sam na početku više forsirala nesvjesno jer sam bila zapanjena oko nje, ali s vremenom sam prestala toliko nju, znaš, ne razmišljam uopće o njoj. Znaš, bio je taj trenutak kad sam šta ću, Amy, sve pjesme, znaš, i onda je samo to malo se rasplinulo. Znaš, kako sam počela svoje pjesme imati to, onda sam se počela pronalaziti u tome i mislim da sasvim drugačije, koliko sam ja skužila i čula, pjesme koje sam pjevala prije 5 godina, 6, 7 i sad kako pjevam. Uopće ne mogu toliko tu Amy, znaš. Više pronaći. Ne, više pronađem Antonelu, kužiš. Super, bravo. Da. Pa tako da ne bi cilj. rekla da, ok, na početku sigurno nas privuče netko, mora. Mislim, mora biti neki faktor koji nas odvede u neki stil. Ali i na početku si malo to je teško jer uđeš u to i postaneš imitirat. Ali s vremenom mislim da se to meni spontano, znaš, kroz te moje pjesme, kao što sam rekla. Počela sam se u tim pjesmama ja izražavati jer kad pjevaš tuđu pjesmu, znaš, izražavaš njega. Apsolutno. Kužiš.